Ni wow manulian tu poinin ko sanet kaysa kayo kutunga tao lukay ang way pakon ong nan uyak pur choro karya isak tayo wat nan wasan uyak pur an momot dan poinin ko sanet kaysa kayo nan kolonia peilabalap nan kolonia Pohnpei rangot niyasil April karen kaunor ya ketri isak wano o rangot uya ran kaisak limau dan uya kubur cororot. Jalan kagan ketian dan uya kubur ay panulian cai tio patawan pagkitaran wan paran net kakulian cai tio ya lolo dan recungata uya kubur. Kagarin kupureubane o sakaren ilap kumailan kupurai kan patawan sangsal kapat. Yetkid sapel mar papagan main kot samat kan bale. Uya gireu an set pesen tiang kia tengah sagaran kapeng dengan wawong ya. Monat pan patrolanan sapel mar poko aligili kesempalagan mete ini kesen liki yang kit dan pasi yang sapel mar way otoen. Kapeng dengan waw so ya kia wo pelan kan. Kapeng ke week sarawet sabel maru ile popgat kata kalian lama-lama kan memotokan o kata-kata man sabel malem ko mak labalabong si haramas na uyawir pambaryo sama-sama lah iniran kadang kalangan nilang yala tungal sutarakan pesan kagan warong o pat-pat yang kaulangkan o kata-kata manuri sarawet main kot samat kaun labalab ansuk set sabam pato yang nana tungal uya lamala iniran keteng kalangan o pura mau ikan kit sabel mar nganen kamaran nganen kawai pa tungal uya lamalaman ranwa dan kagan pasale kalengan wa saropung o melen nir main kot samat kaun akai tiana tungal Hindi meta ingi roga payata korpio sakrata naman kapayata manaman kit anta kan katya kaska sampal ki wawan tio kata-kata man tuan sapel mar den pako magalablab nan week sarawe an sapel mar par riyakit riyak kono aimet ni aralab main ko sama kalabla nalang kapayani ro ngal santoy konsumochi price sa korpio sakarita Kalangan and Senator ko, Ballot Senator Ned, Tawan Baron Ned, Pueke Lolo, and Rutungata. Tayo katlana sa matay uya kupuro, ipan po na sa Chief Clerk kung roll call. Senator Adson Abram, Senator Kuko Abis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Sonsley A. Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Pecherigo L. Iron, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred San La Torre, Senator Danny L. Laben, Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendik Tesmo Dewey, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Miguel, Senator Sheldon G. Net, Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitro I. Simna, Senator Francisco Simram, my Mr. Speaker. Ay, Quorum, Mr. Speaker. kalangan essential magtay sa bulman ka quorum o tay ka katlanan sa bulman tayo uya kupur. Umog magatong kupuro pa yung kakulian tayo tiyo uya. Sa bulman tayo sa karatan kapeng, malal sa karan Mexico kapeng lap, ang kupuran na nilap. Sa karan Kaiboni o wow lap, ang kupuran Raksoko.
Paula pangguburan Shoko, waon ko sa bulimalikan po, nanalang ko na kaniyay ko. Pao toro rong nabalap kay di balian tiyak, mamodso, government, national, state, local, waon ko kabinan Pohnpei, Honorable Joseph, Karyaong Kabina, Honorable Movic, waon ko siyong kubong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy siyong kubong kan koros, o sakset regional wow, o Vice Speaker Abram, Floor Leader Latore, o Honorable Senator kan koros, lang samoro kan, o loisyo serisyo, so masakan o lang way, pasambal kan mawaya, uliya pe, nan kalaruwat. Men Pohnpei kan koros, me patrang tayo, nan chamber, nan kalal, mastikin kalal, o koros me yang pepeyan sa matay, uya kupunan, men kapesya kan. Money ban patron, pone se o tor peronta tong floor leader, ay men ulian tayo dia uya sa matay, Panmao and Happy Easter, o Honorable Senator kan koros, o men Pohnpei kan koros, patrang tayo nan uya kupur, an rangot. Kamuy floor leader, taturat. Kailangan ko prong man speaker mo na iban niyang patrong purakan koros kaping to tayo bago kubur mau mesensal doon. Muna man tayo laloyang sa namauran. Speaker, kumkubura hingga patrong sapul mamula mo tungal kayo pa ni mesensal yan lang melal bang pronral subay ti Pohnpei yu. Melal wang kung speaker wang vice speaker wang honorable senator kang koros. Tungaling tuwa wang lang samarukan koros wali suseriso. Lang kanat lang kasombal miway kan koros mayang kot patwa saksi. Speaker bilman patrong kong melal wong kiray lapalabakan mapapali-palian executive. Honorable Joseph Movic wara tunggal kabinet kan koros. Melal bil patrong kami wong ki song kabung lapalaban wong Pohnpei Nelson Joseph, Honorable Joseph yang kami associate church kan koros ay tunggal kabinet kan koros pamalang kabung. Bilman patrong kami wong kiray lapalabakan koros mapapali pasam government lelwong local government kan bilman patrong kami kan maung katay hong Pohnpei koros kot Pohnpei lelwong maslikin Pohnpei. Speaker bilman patrong kami bilwong kisabun mamal staff kan may patrong tayo ng wasang yung kupurgot. Speaker, Honorable Senator ko makot yung kupuro yung kak patrong yata kumagot tayo lang kakot yung masa ni Joel ang karyosok tayo punraan kawalu ang sabay matay yung kupur karya kutriyosok punuwat tayo lang kakot yung masa ni sabay man kita choy ng wot man pagkaryaman Chan salang mo kamagutan floor leader pagi am ya utrupan kamaguto koros mo utrung kamaguto masani ay uwang masani so kamagut paita biya masani pen journal floor leader. Speaker kalangan tungal wow sa palang patpalura. Speaker man kami lalamat channel wat mintuan na uyaw ita misa na mga uy man patong yata kamagut tayo lang kakrutsing timasan pa sa pulman kita channel. Kriyaman. Chancel Memier kamagut channel rutsung tiyo sa pulman kita sa pulman tayo journal. Masulaan masani pe koros mo utrung kamaguto masani ay uwang masani so kamagut paita tayo rutsung tiyo sa pulman kita sa matamagay journal. Floor leader. Kailangan speaker tungal wow sa palang tutuwat sa bang prongkat tuwat. Speaker man sa karok burmaon niya tayo lang kakrop sa pulmatay kalantar. Katiyan ba na itam ng baysu o waluan siyang kaptalang kaumatangkusan na ito pakpanggan man pagkaryaman. Saan sa lang mo kaway dan floor leader talang katiyan ng baysu o walu. Tayo katiyan ba ng baysu o walu ang siyang katkilong kaumatangkusan net kan o resolution kan. Nakoros sa bulman kiran si Umar, ay pampleo po na siya sa bulman tayo floor leader Latore. Rangan speaker tungal wow sa palang tutuwat. Speaker man sa karok burmaon niya tayo lang kakrop sa pulman tayo kalantar. Katiyan ba na itam ng baysa kayo yung standing committee report man pagkaryaman. Chance lang mo kaway dan floor leader tayo lang katiyan pa on order of the day, ay ng baysa kayo. Pag iya miya utrupan kamagutag tayo katiyan po ng baysa kayo, ay standing committee report. Pagkaan po na sa chief clerk. Standing committee reports number silubki reisak tua lain reisak kono mepet with committed standing committee reports number silubki reisak payo lain reisak kono sang sal muliam tian health.
Talangan dyan ka katiyan ang masin ben report ang may kupurin po na sa Matay Committee in Health, Melal Chairman Ned. Kalanan kami may Mr. Speaker. Muna iban saksakar. I mean patrawan tiyang ki itungal sakar masiglang. Kaya punilang ano wow. Paan kupurin na nila. Men patrawan pa kita. May yan patrang sa pulimaw mo masanan. Kaya puni wow lapakan. Paan mau kan may patroyer nilang. Nan wasan uyalamalamot may Mr. Speaker itungal sakaran wow lapan kupurin mo. One ke Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senators Chorus. One ki Railkan me patunan kaleri patu yang uyalamalam ranwet, ui Railkan me pepeyan men kapesiakan. Ui Railen yang mamangi patuan uyalamalam sapil marail arai tungal pinin kukusan net kecakir. Ne wow. Mr. Speaker, men patrawan pada sapul mamui committee rosan mau o patrawan uyata kamukit telen uyalamalam gi standing committee report na basically research dua le punya research wano Chancellor Kamugutin Chairman Ned, Paros Mautung Kamugito, Masani A, Uong, Masani Show, pag kamugito, paitak tayo bang katiyan ang masin ito, o may kupurin po na sa mga committee rosan mau, Melal Chairman Ned. Kalanan kami Speaker, wow sapal. Iban patrawan William di sapul mo committee rosan mau kamo we uyalamalam kawewe pen report masansal mo tayo. Standing committee report may patrawan sa karkatar yemer commit standing committee report na beslip gisak payo labin yan risak wano. Kuya kengongan sapul mama yang amu pinin kukusan net ireto kay me siklasang floor motion mauyawi tao kuya kasampal ben apel mau and belian rosan mau niralap floor motion no senator meno ngongala tiwo kila o men doctor kan or nurse kan an emergency room and kautida and so me sumagan lelar and ngongata eri imek tame bil anane ben iran kapatabat me senator kan kasalatar nan uyalamalam o nan executive committee meeting eri imi bam patrawan aulepe kayu uyalamalam we are mas limau o tama sansal o bilpurang kapurpuriang may EU shift and emergency room pan Dr. Yemen o chief medical services o director kasanitier me anso me anan so kasikbegan pan siksang kak and Dr. Yemeno Iran ke mana-mana upungan pil tengwayang Dr. Tegan peran gagan pil pacan o kami bilmen patrawan sakar kita nan uyalamamen mas lemawo pisititian na leben patron wai triage pil uyawi o bil sansal nan committee report Israel ko maumon committee may speaker o honorable senators kan men pada committee on person mau sa karag kupurgan me kayu ye acting chief medical services karyao nurse consultant kasilu chief and nurse division o me kay me biliang patang eri tama sansal nan wiya lamalam ta korong wo kategoris kay ta kang kay songan level kay ong ne nan so me
humabangin lella emergency. Presudagin Bragin County, Bragin WRL tungal puko and kasawiyata yawan karwaron sumawo imesansal nan report nan kolanan kemsaglan pali number yaw level 5 kayo utan karwaro life or death o padpatu dio lel sumaw sa toyat karakara besonte Chairman and Committee and PWTC obtains the signal yang there will no visit pakai deni pui-puimen. Iban patroan kaira itungal sakaratan yaralab o men pagi sagare Thailand supplement kita report wet mau iban patroan luka yang Ton Committee and Rosan Mau o so really will kaitara ben itungal sakaralab and kakan itarala kalangan speaker Kalangan Senator Ned amone ban po na sa committee ang may kumpruin po na sa mga Senator Carl makawatan nila magkamoy Senator kalangan Carl. may Mr. Speaker bagi ban tunggal rin kaya sumawa mawe kung kumpruin ka pa din sa masin ng kasom tangkap yung kay manuwa may patuyan nilang itungal wala pang kuno may Mr. Speaker wan kumerel 5 Speaker apram pro leader Latoro itungal watoro bang kumpruin ni sonala yung mucho manetkar Dukan Kutar, Senator Michael, Nasa Buafik, Senator Rajun. Itong alwaw, Merel Bangkupuran, Kambakabayan or Senator Kankoros. May Mr. Speaker, imen kaping tiyang kami tumuaw, Chairman Muaw, Tatawag Muawat. Pagkaya niya ko purpurdla, ngayon may ang kaway. Niya ko purpurto, Tatawag Mesan. Pasariyaw may patungan ng tatawag may kasambal ki. Kayo ay patungan kami di kamerele may training anano yaw yung staff o training wad niya ban mugit aban re-recognize silisat. Kariyaw ay patungan kapan ko na bata emergency response plan. Ipatungan ta mabukat po kamanamandan tukson tatak kasambal wad maban miya nan session wad angkak pagkadalan taraktaran kambang rosan mo and uyala aray tungal tukson tatak o ni kaway duwa patoyan momo mabang katirak ta maban miya na neven moni mabana pali training pukat o kukutan pelan pukat angkak pilapol taon later ang report may Mr. Speaker kapang ti o kapi angkak pagkadalang taraktarin kampan basan mo kalangan may Mr. Speaker Carl, Senator Carl Mauer, Mieter Masin Ben Standing Committee Report, Silip Kuryesak Tuwa, Libanya Ryesak Wano. Kamuy Vice Chairman Louis. Kalangan may Speaker Achiyang kamuy nan Mohamed Chianger na piyanso sansal Aldeban Report na sansal sang ren Chairman o Chairman Neto Chairman men yata motion o rin kuching timasan Kariya Sansaler makamagati umiayar tadan rutung timasan Ben Standing Committee Report. Silip Kuryesak Tuwa, Libanya Ryesak Wano. Muna tayo ba ang rutung timasan na ba ang sansal mamaya kaway sang Chairman Carl. Tayo ba ang top report tayo motion ka. Entertain po ang kakan. Pagkatarlang masakan na. Kunayangan pagkatarlang. Oras, mautung kamagat tayo ng rutung timasan na Ben Standing Committee Report. Silip Kuryesak Tuwa, Libanya Ryesak Wano. Masani A. Uwang, masani So. Kamagat Paitar. Oras mautung tayo ng sabulman kita Standing Committee Report. Silip Kuryesak Tuwa, Libanya Ryesak Wano. Masani A. Uwang, masani So. Kamagat Paitar tayo sabulman kita Standing Committee Report. Silip Kuryesak Tuwa, Libanya Ryesak Wano.
Privilege may Mr. Speaker. Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker na nasa umawad ay kaysa bali sa karan wow. Imen sa karan ito kupurakan. Kol kupuran niya. Pag ito tao kasambal yung apple dong sa may kamatin moni. Intuan kamatin moni apple duka yung kupur koras. Napit sa pun man sabi na emergency declaration number ya kitri sa kuno lebenyal 0 eo. Tato ako kamiti apalier karong ayar rai kabinet kan. O report yung panitan tato ako we apple. Paduan maranwat ran katro piuap imen pagi. Areng kakol kupurian tato wat ko en kakapol laranwat. Ay tungal privilege na Mr. Speaker kalangan. Speaker. Kailangan Senator Carl. Kamu Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Kuki pangampuran tungalin kaya semua. Itungal wa sa bal bang kupuro mo yo bang kupurakan paras. Imen beliau dah kalau buat peg may padawan wiya mohon kamanaman dan report mawat dan dengan report silup kiri sektual lebih nyari sekono. Kuki puran malwat dia kamanadar. Angkak sainsal kapi angkak pagadariang karakterin kembang rosan mau. Aimed memen wiya kamagud main Speaker kalangan. Riyan, Chancellor magkamagod yung miye. Kabin report silup kiri sektual lebih nyari sekono and pagatariang character and health. Pagi miye utupan kamaguto koros mo utun kamaguto masani Hey, uang masani show kamagut paitar o iban huli anti momotwat o katarang character in health nituan kawait masansaler sang momotwat. Kamu Senator Edwin. Kailangan Speaker mo i-iraw may man pagkawan po kay Chairman na kasala. So ay tumalwaw ang from o pa-explore ano to member kan. So may even nandyan katya ang mga po na biyan kapiyan kila lang o singkapi. So nandyan yung auto kan kaman. Pero mga po may karakter pa ang share information. Salamat. Kailangan Senator Edwin tenas sa public. Miyerte kira the privilege motion masota ban tona sa floor leader ang kamagat try dilang ban misinies kailangan siya tungal sa balong tutuwa bang purakan. Speaker may sa karo kuburma mo ito ilang kakrut ka ba matay kalantaro katulang ba na itong ng paisak po na yung misilinis business man pagi karya man. kaya man. Chance lang mga kamagat yung talent ko tiyan doon ba isya kono yay retro road o pagi miya utupan kamagito sa kat-katya doon ba isya kono kamu Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker pagi iban puran tungalan kaya semua. Itungal wa sa bal bang kupuro mo yo bang kupurakan koros. Imen pata kambakabay Chairman Edmono Honorable Senator Irons. We have floor motion what napitata kusanad yung mamalwat kamanata ang suki sa malar katorela wasakis demand presentaw sa kule ang kakuya wasayo me government panaw teta when kakuya iray so much so sa din winnet wasan eupenon net ki whatsapp whatsapp o sa program tikan me kin magmagit nan winnet pwede yung patiyan tatako ni kamanamantan ko sa netwo o lalito ranwit tatako sa ikmukit ay kasambal ki tatako pwede peluya o tatako may legislature nanti yang euki yang winnet ariman patiyang wala ko kamagod malwat kamatin sa and kakewang Honorable Senator Kau government in Wayne Net open ini so kaya sansal me
ni aso me office songan kamakit wasawa pergi eso de sana mau yang mi repen pung me patulong nan malong ko pung o songan kau kita tahu dari tiraikan mesewa sepalikan kawait masuk ko na penene yo office and kakeo ko penata tahu dari kita sabun man ki aso mau ko tahu de wala mal I mean pa ko may Mr. Speaker kamu din sab and kak facilitate or mitigate penagkasambal wat kabar-bar ko ma kawai din penene yo kawai din office sandiara produk kasambal wo kaktul aye tungal iratorol kayu madman Mr. Speaker o ibagi karyaman Raymond. Chancellor mga kamagut masansal sangay Chairman Carl, Koros Motung kamagut masani A, Uwang masani So, kamagut Poitar, Via masanabe. Masyolta, Chancellor mga nituan Chairman Kaway Tata, kamagut watan asain lang kamiting sab, o kamiting sab o newang palikan na konengan newang. Koros Motung kamagut masani A, Uang masani So, kamagut Poitar, o sabul matay assignment to sabul matay committee mo sab, puan kakanapali ito ire Chancellor sangay Senator Carl. Niya ito iratorol, kamuy Senator Carl. kailangan may Mr. Speaker ito nga iratorol karyaw amuwi tungal sa karen mo sa pal tapi terayu me malwat katiyo nan karorongkan ketirak tayo memang men sakal kita kuen sansal pergi red we kapunat choto bilkin kat kadirabagi senator kan moni yu memalwat kamanada and fine lai right on the dagan PTA kan makakamalti ketirak tar me etetian moni yu kamanamantar kuen fine on the dagan me uyatarawa wananen pui-puila tatapo padpado ni office na Attorney General pergi kawait memia kanane sign contract you narapan punggila meniyar panale puyo nan contract ko rakamalti kahit narapan puroto beliau tatok dari irawo di kasambal ko may Mr. Speaker pergi lagi right on the top bukat raban pung maraban ititiyang ren sign contract araban payday awag raban soy kalar raban pung maru suka melalam tatak mau you met government and uyayang men Pohnpei kan ikasambal ki oy kamelalam maluwat utan kasambal ki tondo tak pukat pergi essential me apple suwatin tatak pukat abil kayu putih tatak you me patpato kan kupuran maluwat declaration of emergency ito ang tataw pukat mo kosanet yang rapan apaliwasan kit sumbar riyaw maluwat ka manatang moni sumbar riyaw moni sa patulang ray hari may Mr. Speaker kecil kan mabawali government jaya senay tulun pagkiton way dikikin kecil jalan kadpana kat kita tay mata-mata pun kawai tatak pokcai pete contoh tahu pukat irai makin uya tintiling katibenki tintiling kotoki sama-sama niki abol benwasang itu apa setala ite bentatau maru mai Mr. Speaker pada wanta met pergi kejail melel kabina and kadrop kita abol penaramas pukat suka melelem koneng government and itengeng aramasmen meraba ya pung when sign contract you me ban soy kala pungan raben pung on government ambangka kala po ito uwang ko sanad med may Mr. Speaker mata tawad wiyawi
I mean pergi Attorney General lo kapinan proyek sang. Wen point la ton tatangkang. Kunan kawit na patoto legislator kamanata monio. So to wasayo makawit na monio bang kamanamanda upurala kantra kuyawita. Kuton tatangkang and sign ra pete. Kawit na miya. Monio bang kamanamanda. Aton tatangkang ka bang pete la. Lele to rangot my Mr. Speaker. Aton tatangkang sa pete. Imen tatangkang na sign yang tahu muka mungkin cayan ko. Kuya pitata-tatawag na Attorney General. Kailangan man. Sige. Chansal memir kamagitiu o miya karyaman pe. Karus mautung kamagito masaniyay. Uwang masaniso kamagit po ita. Miya masan pe. Sige. Kami Chairman Perez. Sige, kumal mas sinasyo. May kupures. Dan komal tuan Chairman ne pagkita kaya komal na pinasok tayo bisa parka. Tayo komal. Oh.
Long na sabul matay wiya kupul o sansal mo na tayo kumaltik tayo kat na masa na ben iro yung masansal sang senator call niya to masa na ben iro kamu senator correct. Kalahanagom sa speaker. Gubro po itong alpato bang nunur po itong alpagpag kong kuwapiyo sa talalato. Muna iban patuan yang patuan megot mapit motion maybe motile the bottom motile azuksit. And then patuan pakoila gubro tail on submatail. Kasan kusunat and when Pohnpei me yang kamele ne kakayan siya gunola. Saan submatail kasan kusunat relaw tuwaw yung issue. The patuan wayo the governor can faithfully execute sangon kusunat koros. Ni sentensya patuan the governor may grant repeat communicate Tormark. Governor is responsible for faithful execution of the provision of this Constitution and of all laws of Pohnpei. Pensan dan kesalahan floor motion na miyan suot dahil kamanata ko sanat. Mana-manan kagala ko sanat suot pato rechay. Pato executive. Issue na miyan suot barawan kasalata ang sugi samalar. Contoh tangkan makakumalti, proseso kakumalti, right terminated. Miag silugo and kakumalti na tiral kataratong chain ko ni asuma chain ko assign ng ranggak sa gralgan kakumalti. O sa barawan iltuang ray lo nan testimony kan rawita to. We are assigned to the kawanan the immediate rail immediate supervisor batagiyang rail actually gawat patulang rail. Mahanwat the kumaltiyat. Karabe suitable sansan. Yan suot yan suot makamiti patuwat suot contract. Contract kan we are out sili saya kamana-mana lah harmas bukat we are tetap. Hari Mr. Speaker kami bil parata dana irai harmas bukat koros and the dog and PTA irai should protected under the law. Iman kabungala statement mo me ibarawan me edalang tit me gay. Aramasemen angi kung ansyo koros me niapung government temen aramas toro kawela engkak angi pungun and wewek termination letter kau orala ko komalti ranwat choto karado. Awasansan na neo communication ko we are recommendation sang port anane yemegot nan kusunet lay paron manukala anane kamalawalaw chonto kan uyaw apni achong peita uyaw yang rail paron kamalawalawat uyaw ko Israel gan uta nane and we talk the ban mi meet and masada no kan the bank ko mala bo sit san nang silgo tirak ta me Israel gan me mi meet the ban boy sanan boni un meragan aleti sanan contract will short an era contract Mr. Speaker kami men patuan saya kat kita mohon ni, patuan lang
executive dan miyata kontrak kuan ka kapito isang mon nan masan na gana magday bilkawadan ko sunod Abrail momot tawa del ranot sansan nan ka kemsek lang korong me rai koros Pohnpei teila Abrail gan mimite apsuran ni rai kontrak kapan mimite Abrail gan maka kombal tin situ karabe Rai situ pampuran ka buru-buru a pranana sainila eu kontrak kuan ka kapito kuan rai ka Speaker ibaruan agis tuan kusunatin kontrak kami kita kata-kata ngai suat itu paragiang duasan pasan kusunatin monigan kerja kamanalan kami dian cengko panaleta kopukot men baruan bagi kemarin ka kecipian kami ti ansu kuain merai baruan kadarato sengak cek ingin mesin meren ay mat kailangan kubur korus Mawal Senator Perez, Commissioner Clark. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga sa bal bangko puro mo yung bangko po kani kamela na magkupuran mo alwad masan kita koros manapali yata kapalwad nakupupura yung magkaya po ako yung pwede para kin ko sa nadamban Pohnpei koros irayu kom kasaledanan matanan kamal na iray tunto tao pukat masayag payday tapi dia anak-anak moninan matali mister miaray panini miaray tungal sa nabalikan yang memorti payday yung makin patoyang ray ari patuan damat po uyak sen channel meban kawit tatawagin sa mga kamatin chain ko may tatawag panasay ng kamatin chain ko Oi kapung dia terbagi alsawan mai yang and bilka kapali don no matang koros we metakila ran koros maros do bede metakila so do ya tikila o ya laudi no matang koros akamdian ka kapali ito kalangan mai Mr. Kailangan Chairman Carl, Mawal Senator Simon. Kailangan kami may Honorable Speaker. Speaker, kung kadung kupuro ya, iminiyang patong nasan panirokasyon palimut, nisang rangot. Ako yung kakwarong, patpatot mo, wipukon. Ay mempagi, ay tukad sa karatan, kasong people ni wow. Yung kakpatong sa pulmamusay sa ganyan lang, nisang rangot. Nanwalwat ay tukal wabang promise, Speaker, won't give my Speaker, no leader. Long kasampalakan ng Pohnpei, pagyan tiyang mayangkot ng Speaker kay Sapiw, Honorable Senator kang Koros, Pohngi, tuon Pohnpei, nilin, ba't ay staff kan nakatwagpay ng kalangan. Speaker, iro, kasampalyo, may nasan tawag iyawi, na pit contract. Ikamililin may kasantiyan government would lisensya. Sa supplement legislature po kopi na po o malang kopi. Ari tanimin patuan ta Speaker kita mamasa ni tuntatong kayo employment patutan kontrak. Tunay patuan wawagi filmnya sa kontrak niya independent contract na performance in kasanti kami yan ang nakapayata ikaw yan sa nagpanaytatok yung specialized services contract na based on availability of funds ari iman and essential na irawo irat tuntatong ko sudah supplement kita tungal lang sa contract tuwatom na kapan tatok apam tatok tanpasan ay sa mamaya muni des komo masuk muni katang kombal ari irobukat no ko sompal tayo kunong lihat tayo wala penarmas tayo dan mangi ni melen kami tatok kong pin o ay sawut amumun malek tamak tayo malagi tamak tayo patuan main wala ko yang mangi mumun standard contract na PTA tuntatong kantungalan ni patuan
Noi, I make it wrong. To the dog PTA, Israel made the Tabastel Limanium permanent. Corussia on contract. To the agreement that Corussia on contract. Where the man, the Tokyo ban, we are Karasaba, Kitty, the Pampilata, my Naman Colasalapo. Alupan we are Ranan labor, I was a Pugata and labor, Nan Hongson. So I saw my labor nook, a pit with the dog nook, a pit upon Bildan community. He was a maple for dog speaker. He should have put one, but I think he's going to be upon Cosadian arrangement met Mamia up, style up short and look, Mangi the Patrol. He may you to the tone and come in Chairman Carl. Europukat and Kaksal don't get. Tame Saisel, Nan Korogorium of Tawia, Nan weak the Europalio, Nan conversion number 1. I took all Peter, Tame, Ira Riaman Portosa, PG Kawawe, Irel we are surplus employee. To the Tonga, Maramia, the Bistomia, except at the Palipon PG. To the Tongu Alaltani, some condition new, Mr. Saisel, Nan Korogoro Tamara. Ria Iro bukan nemen kita lengkap katete tamapu niatel memasan ni ranwot tron tetap PTA ka inan mak itu bu apa ini utang kasih berapa produk tu karena dia irate itu buku pamprodu main pangkak saya long kita lu main echip lanane saya lebih tua uisudo kami lelem son kontrak tua temukan anane andel sompo. Ria speaker moi ni mo kayo mau tame miyo. Boki kawo sangren German jengo up kahit di songko po. I songko wata ko sina. Kaya na mo itong songko po kawo ko sina po. Irail me sabon man kemana-mana kawata ko sina to. I may man ro. I may pang kamel me yai arail kawo tame po kita ko sina. Ria ibahan wow kita ulun kami kaproyeto o imen patuan pag kita tunggu macam pan kapag kita usus kila kailangan speaker Chanchan makamugot yumia yoromia kriya medda magpro impone sima chairman makawatan limba mon kamugot na kamu chairman pares kailangan speaker ibaron me iyo me kamdiban nan report ito recommend kabinani tiata commissioner man yan sumatan Sansan Commissioner and PTA terminated Warila. He count ben paliom misot. Iman trong committee and pangit ni tay ban to karwaru pang kaproyeto. Ayaw sa maray recommendation mapan nanu yawn. Commissioner ang kitan su karwaru. Kailangan sa speaker. Kailangan imen proyekto kaproyeto. Mr. Speaker. Na moniban patron na kamu chairman Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga gawa sa bahal. Imen pagkita, iramapit commissioner and we are able to toror. At the dog may pitadate, moni yung magkakamanata, buena pali, buena right on the dog and magkakamalti. Ay kamelele me, tatag wo padpato ng kamitin EWDC, edalator. Kailangan may Mr. Speaker. kailangan chance lang mo ni tuan kawait mamie o kamagot mamie ni tuan ada karyaman pe moni yung magtay patrawan ta me bang point on the token PTA kan makakomal tier himo kamagot toke ti patrawan me katay rututian masa na buhay iyang kasampal ki rawat o ki sabul mantay kawasan ko sa iya magtay chutukak pada toke yaramas up to point met me we kalitu we kay bangkak leleng kapal totally Philippine business you yaramas men the government melel government chutukak pada toke yaramas up to point met me year ne kalitu pakwela tonto to fukat ro kali tu ya ro kakomaliti a metro ya kali kolo we ki resaik pite tama ko sampal ang chanchaleng Israel ko legislature kamanatar moni ong fine tonto to fukat ap saigin to poi yang right i problem mo kan
Ima committee ban trekoto Karapen Legislature kamanatar moni a upcycle to poi poi yang right. O rana ano po ang sign taroboyu contract poran. Halo poi poi yu mereka tatong kia rawakay o yatar hawakay apinanane sign contract. Uya pe kasali. Men patrowan date ire kesumpali kita tonto tahu pukat menta mai railman kitri te materani railman Pohnpei o men kita event committee jayan ko nantian to talk tele na paliala ira kesumpal wat wa inin pantala sansal makamogot yu me tele retung te masan pe koros no utung kamogito masani ei uang masani show kamogot poita te retung dia koros no utung kamogot masan salah sang senator Carl masani uang masani show kamogot poitar o kamogot wat panasa ini sabul matai committee and chairman ko pentagon report ni ansho karwaru Point of information. example and kamogot manja kamu Kung gubura po, Irawat, Sainanger, Joint Committee on Public Work, OJNCO. Samaray kamanaman ng rangot pan, supusit kami miyero, isang public work. Chancel makamogot mamiye o toka poi me try kamanatar uang tonto tongkau upside poi yang right Jaga command mas speaker. dahil kamal kamu itu nak Speaker, lasin
Pala rong na sa bulmatay uya kupur mo na tayo kumaltik tayo tapat patutan ng base sa kuno ya iratoror o iban po na sa floor leader katore. Kailangan speaker tunggal sa palang patpadota bang prongkat tuwat speaker man kapungki masa ng kawitan misan ng matalan kamal mo dahil sa pulman. Speaker man sa karakupurmaon niya maway wa tunggal wawang melal ki chairman kamti naranti meron yung kamti naranti meron wutro pamatang ko sunat ng bata pisidisak tayo lang lari sa kuno. Kaya man. Chan salam mau kamagut mabiye tayo wutro Allah nabab kupai sektua le benyari sa kuno. Paros mautung kamaguto masani ay uang masani so kamagut paita tayo wutroyer Allah nabab kupai sektua le benyari sa kuno. Floor leader Ay LP kailangan speaker tunggal sa palang patpadota bang prongkat tuwat speaker man sa karakupurmaon niya kailang kakrop sa palmatay kalantaro wrong sa paltalampan item ng paisa ko yung standing committee report. Kaya man. Masayin sa lang mau pamagut mamiyag tayo sa paltalapan order of the day ay standing committee report. Pagya miya utupan kamagutok tayo sa paltala tayo katkat po standing committee report o ibangan po na sa kumkupurin po na si Senator Perez kami. Kailangan, Mr. Speaker. Kailangan po kumayamoy mo kung katskiyang iya yan gaguya ito all po na privilege. Di ba roon pagkita ay ito ang lanso po yan gagpatuan kiyang mo tirakan ban masan o kawewe abot yan gagsanyal ban kupuratayin mo sa madahil session bacaktar niya ito ulul rangot sa lababali emergency situation yun email neta rangot maintain gagkupurma o rule me required 24 hours sa correspond siya pwede tayo bilwan to sarawot at gagkapali report wood in doon pleasure kailangan Mr. Speaker Kalang point of privilege masyangsyal siyang kamuyag. Kasilara iban po na sa floor leader latoret. Kailangan speaker tunggal sa palang kapatpadota bang pramal speaker man o na ibang patuwang niya kumakita ibang kapungkiyan chairman chairman ko pwede rang kupura kasampal niya saya mohon kumakit na bang niya speaker man sa karakupurmaon niya tayo lang place standing committee report ng basilip kisilisak lang lari sa kuno. Kaya man. Chan salam mau kamagut mayor paros mautung kamagut masa ni uang masa ni so kamagut paitar pergi paitar aiman patuan tayo place standing committee report silip kisilisak lebenya lagi sa kuno pan sa matay standing committee report dan ranut. Ran po na si Chief Clerk. Standing committee report number silip kisilisak lain di sa kuno mpet Governor Communication number nupki silisa kwalu lain di sokono sang swam meeting finance Kalangan tayo nga katiyan ang masin biyak magkukurin po na siya sa matay committee in finance melal chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Puyan kakpata sa mkamtin muni. O maliliray lang na representagan mapatiyan sa mkamtin muni ng tatakot. Amuwi ka sa pali sa karan mo. May Mr. Speaker, muna ibang pato yung nan-report o pagkakalang katyang nan-masan ka. Iman, uyay tungal kapyung ang kambakapayan po, Chairman mo, Chairman Perez. Kawait may uyay ang katyay nan-matalang kamal, niralap, padawan, yan kakaunsak sa matay tataw kung rangot, o katyay patyang i-babagi when court. Mr. Speaker, ipada sa magamdin muni, o iralkan mapatiyan tataw kasi malwad o kamagad malwad kailan ka kuya ko po standing ang report silibog silisag lang niya rin sa kuno. Man. Chan siya lang mo kamagad din Chairman Carl paros mautong kamaguto masa ni uang masa ni show pag kamagad paitak tayo ang katiyanan masa na standing committee report o may kuburit po na siya Chairman Carl and tabiyata sa kailangan may Mr. Speaker itong alwa sa pal bangko pura mo yung bangko pura kan pares standing committee report
ng pasilip kisilisak laban yari sa kuno web pitata tawon man kabina communication ng limang kisilisak walu laban yari sa kuno naitan kupura na science aler nan emergency declaration Ria kita sa kuno laban yal zero Kasan edier me weki wasan kid me patut tagajik Milana ne Rio me anane na Puerto Carwaro Pohnpei and Katiang nan emergency declaration. Mr. Speaker, sabul mamui kamitin muoni o Israel Honorable Senator kan Katiang nan tato kasambualwot pwede pitata Israel Carwaro ni masilisak riyagat risa kuno ninduan assignment mo yang kamitin muoni nan session and rano to my Mr. Speaker sama kamitin muoni luka sabul men kabinet kan parang kakawit kamitin Israel kan mepatang tato kasambualwot yang aki supplement cabinet chief of staff Mr. Patterson Shed director in Kamban Moni Miss Sina and Lawrence Attorney General Ms. Pelsiba Isam Administrator and TNI Mr. Daniel Isaac Budget Officer Mr. Anthony Tainard General Manager and Pohnpei Utilities Corporation, Mr. Nixon Hanson. General Manager and Pohnpei Port Authority, Mr. Freely Chak. Acting Commissioner and Pohnpei Transportation Authority, Mr. Reynard Pertelas. Executive Officer and EPA, Mr. Francisco Celestine. O Uliape Riemen Ulianto Kambansap. Division in Survey and Mapping and Public Land. Mr. Speaker, and Sansal menan karongo chorus uchung may puelta ang wasangkid anana wiyawi ni wan matang chorus so me sabol man kupi kasal mautan wasangkid to mir na ni Rio na anana puelta ni wan matang chorus nan kawit penekan kalalabagan kawit o kawit kan mamia essential me kawit in executive melel administrator in TNI kawit ki committee me executive branch mia about the one internal obligation mia tatong kay me rana na kasanedi when ka kamakit tatong kan legislator kamanalar sangat nan parin tatok riya sa klimaw lalito nan parin tatok riya sa puno ninduan legislator kamanata moni wantala lop isinan limakit 175,000 nantiyan money yan riya sa klimaw o sangon wewche nantiyan money riya sa kuno meniya kapal pa na wiyata kala silop dimenan 350,000 when apaliyata wasangki nan kawit pen monwat kosanet bil kamanata peya executive order memiya sang option kabina kasanedier me PTA me bana paliwasan ki Mr. Speaker nan kawit kan memiya sansal me monu bukat sudumokit delatoranot kawewo memiya kantrangkan mana wiyawita saik mukit when kak sapateng PTA monu bukat Poren ka kapali kawasan ko. Mr. Speaker, kasampal sang met may Mr. Speaker,
nan ruwasin sa matay pasan ko sa net niyan sukan emergency to declaration emergency pan uyawi e patawan me kalok tanan sa wapal laut karwarukan ira laut ay saksilura judik tuwawel ninduan masanin Pohnpei nasa matay pasan ko sa net ira chikitike wa patawan kabinakak and kalokita memiyak kapal karwaru sa apal laut yu o kasaneti irekan makoneng nuyawi kon kolokol melele yan way pakon pasad mesan apo tola kasaneti mesanga te payu makakaleta emergency declaration padawan roson mau te taraben way pakon niyan sa apal laut o uk melel na paratasang pingin way irawat so de miyaranwat karyaw padawan so mga kaper makin parata niya so kan nanwasakan padawan waya padawan epidemic irawat so de bilmiya ansawat kasilu padawan ang iyang insap siya talang padawan wayo padawan natural disaster irawat pilsotamiya ansawat o kabayo padawan sa kaper karwarwan mawan padawan wayo padawan or the threat of war irawat Pohnpei sa dekat lalaran piltola o pilpadawan na nirelaut riyaw kalok tanapal laut karwaru yaw kagan siyasa mo punganaramas o nga dyan na nirairanay sa kon kolokol melele yan way pakon roson mau o taraben way pakon kalok tanan sa apal laut karwaru yaw kaganalap pechek kanina isang malangkop iratik silu kasanet yor wasa Pohnpei Legislature niya patawan winin ko kasanet kakwagdala ta kisang menen kalok anan sa wapal laut karwaru niyan sa uso delivery bill sang ni we have been pagbag the resolution tatagyo me patoyar pang kupratay winin ko son ko kasanet pan chiya bene nanirairan ran silisak when check kalok anan sa wapal laut karwaru makalog anan sa wapal laut karwaru ten kasoro elamene mena kasorasang karirela sang pinan ko kosanet kalog anan sa wapal laut karwaru pan re-ran silisat may Mr. Speaker tatagwad yay mapung kapinak kakuya kahit yan ikalaw pukaki legislator bilyang pukaki ipatawan tayo irabukat puweki nan masen pen tatagwad nan session mauyaw nan masilisak ira kasambal kay parata miya kubukupurayo makitay pengit kita tatagwad kita sudah pengit kita tatagwad uya sama tayo puka karyaw miya kawit na patawan kitay lewang kabina yema pungutan kitay panewang kabina kitay so kawgila magtay panewang kabina magtay kawgila kitay bang kakailaka pasan ng kosanitin Pohnpei sama tayo pukawa sansalnan iratik siluan iralaw tuwaw and sama tayo pasan ng kosanit melel article ay silu may Mr. Speaker sang ni karongrong mawiyawi kami bil ewang sa matay Attorney General and kak padawan kawitin kami mesansal pi kasal mamiyan and kak rabaki to irapayo civil disobedience kapal laut me haramas wiyata me letak kapag buginway
Kariao and kakawid ito, iram epidemic kasi umautukan. Kasi lu and kawid ito, iiwasan ko ito, eleta natural disaster, the minimal terrorin sa o kapayo, ang katete ito, Pohnpei kat nan, kapalin mawan po iwasan dito. May sabang kami di, ranwat siya. Abana po ito. Lalato, kami di, kau na bata o sign la report, o karong-rong ki, nintuan we have to talk, executive, on resolution what, sudah kau ito. Kami lelayang committee me ekonang melel malwatan kisang menen emergency declaration what yet karapakan Mr. Speaker teka manalar one morning nan matulin pariyaw ito tumukit teka manalar me PDM panapaliwasan ko Chansal Ranwood, me to the dog and PTA, Makomalti, me to the dog and PTA, to the dog and PTA, first to PTA. Masumpa Riau, Moni Chapali was on feet, or right on the dog and PTA can Sudala Puina Rail. Utan was on feet upon Milan and a rare unit, a patella around. Patiang met my Mr. Speaker, Nan Kawit can mabil me Puloyan YU, me Badawan. Doctrine of self-created danger. Niye wiya kaon and way. Isu ka kaski di penne eitungal ne ayam ko sana di mamia emergency. Wode isu ka wiya ta kapali. Pagi isu ta pali ay pukon intuan ko sana. Ayabu to se magtail kadier nan anso kaper anane declaration of emergency. Kawai to sansal. Me tatawag a man-made ninduan kaway din itong termen mga termen pareho. Puwego ko sa natakan magtay sote apaliyata, ko sa natakan magtay lapaliyata, executive of sote kakailaga, imakawalwat par kita. Manaman choto miran kaduna, kung ka kamagit kamalang wasang kito ni Esudaban magid ni eten declaration of emergency. Nasama kami din muni kasampal ki declaration of emergency kung niya so may magid akin langayang kabina o executive kubun way. Mr. Speaker, Irar magtay kat lala. Appointment chairman way utan kasampal. Karena ye emergency declaration what should meet criteria me chansal nan sa material pasan ng kusanet. Autan na panapal. Kabinan kolokol legislature and Moidang Cabinet Colloquial Declaration of Emergency What. Ran what my Mr. Speaker, legislator will come and alar nan riyakit riyasak limao. Tight the auror me utalang net point. O PTA, the PTA and kak ewang palis reliable. Kakoreto raro apaligo wasanti. Tatako pilmian an planin tatak me uyang men kapadapat ong sabon man cabinet declaration of emergency. Tatako yung ko sa nagkamalala. Suotyo sa toro ranan uyaw buwan mo. Kariya may Mr. Speaker nan kawit kan me pilmian bil kasaleta me kasantin tatakot niya ban mokit
Aban yang aki benekan me konengeran mo kit. So to ko sa ready. Permit kan me pampatota. Bilkak patota niya so that me declaration of emergency. O kinuyawi. Waiver bill kinuyawi. I remind Mr. Speaker, essential nimun report what. Pergi rabukat. Akame tipe kinuwaw karkarak. Malwatan kak utut pon puko me sapolman kinintuan iralaut. Aisak silu, iratik tuaw, irabutik silu. And sa matay pasan ko sa net. O kamanada, kamutan pagpag. Lord ng dobo ko pa sa tuwa, lumangyari sa kuno, nabangan kauti o kisang menen, emergency declaration na niyaya. Ilukwaya ang kupurakan, may Mr. Speaker, puwela, miya wasame, kupurakan, sayar ng karong-rong, may surilel. Ay paan po iya wasaksit, may Mr. Speaker, kalangan. Chairman Carl, Mawar, Kawewan, Standing Committee Report, silip ko silisak laban niya sa kuno, sang chairman, paan po na siya, Senator Perez. Kalaan ko, Mr. Speaker. Muna iban batola, iman batayan. Kami po itong Chairman Mohamed Singher. We itong Sekretarian Kapeng. Waban kubran samsay court po yung ansyo nagtay sa bulmanti. Ranwat Wong gira karwarwat. Speaker, the Kapeng report general. Jadi, enggak kiyang ye doone wiya member and committee assigning governor communication limau luwalu levelnya risa kono. Enggak yang barawan megut me pupulong nan level lokela arlap kan sansan nan samutay report. Si Speaker, maasan pa ni rawat ang korong-korong mauyawi niyeto. Ibadawan iran kawit kay. O asiti sansan nipsete kabot, department report. Kayo ibadawan ang kiralgan malukotom. Iban anana yan ka kuya kalabak sakay na mo. Kuyan sawa siya. Di iban tatang ko manaman yan kawasan ko sunod relaw tinjak silu. Iradugutuk tuwaw. Irabudugutuk silu. Na piyang legislature manaman yan kak wakat takisang mana. Mr. Speaker, ibadawan kalabak yu. May leda pagpagiwan padawan ay chiyan kak kawayutunan torobo. Lebil lokan wayu mabadanan irabutig-tigaw and relaw tuwaw masani sa padawan lokan way extreme emergency. Ri ibadawan may extreme emergency. Ira bayu me padoba ban constitute and gawiya extreme emergency a civil disturbance, epidemic, natural disaster, or immediate threat of war. Resansan dan korong-korong me kami dibil kawai to pagi ma kami diban tiarata na emergency declaration what short wa elements kan correspond ka constitute extreme emergency. Amar extra kil kawai to ma show ka sa dog ni sangon mo muyom minantag madal code title wallo ira chugutrik ew dash 102
magkapina katong ki degree the executive order kung ka kabali tak sangon kabal maminan usahan kito. Ari si Speaker ibaruan padang ito chairman we are paid the quote to ki HG Pini sabang yem weki emergency round what sa manapon ito. Pero essential kung dahil a male committee. The committee check the mention mamie megot sito borto. We are men kamele yun Israel ko me umon committee o executive kamele me ekak tatok ni we have been degree the executive order. Imakar the rest of kawo ito pek mie perengkak kawewe tagot extreme emergency. Rimen baruan utong itong chairman, yatail ban ketiang macen ben resolution 11 withdraw ang sugis more. Rimen kamerain kita kupratail tame autaban sabunman kebena communication lima kuisi sa kualo levelnya roisa bono tame attach induan rob me HE patuan uya asroya extreme emergency buagi kasi kailangan sa girege mesansan na attachment and about communication am phone wasa makaber o 14% kitkan imakaber o song chikan asroya irayakan maratiarata astuya extreme emergency ri imen patuanan sawat speakeran kak so saya tu kuburkan masih yang committee o jadi yang angi tuan lagi ansu mau angkat mau yang korong-korong buaya ni itu pergi kira karwaruat iban patuan itu was accept Kalangan Senator Perez from our opponent is Senator Simon. Kalangan cover my speaker. Patuan kosa pala itu patuan wow patuan koros. Speaker ira kosa paliomat. The legislature rawat nama seni report yo. Nakawit pagkailan ka kotla tawla. Kosa laman emergency declaration apna kotla patuan wiaya. Speaker utong tawlun report namia. Mintuan ay tuwal diyan sa umao patang kamtin finance ng korong namia. Iron me trigger emergency declaration namia. Mintuan may patuang kasit. Kami report yung mapaisang supplement governor emergency task force. Hap kaite. Report me trigger emergency declaration at patusang EPA. Unan reporting EPA me essential na attach ang declaration no. At patuan me kapal wet yung process pod kapal me si report ki ansaw kan mo. Na wewagi irabugom na tawlaw apali report be miya surat pan emergency declaration. Ya apal me miya speaker nasa kota ang kit o poswat. Poswat ni wajah. Hari ira ko sampal tawluliw me. Nan patrakpan irawat miya pil kawewe ko isang Israel kan makawkawit ka benan ina ng kapal. Aral kawewe masakatang kit o poswat di wasang kit aral kaparakang civil unrest. Ni Israel lawyer kan kawit ka benan ikak Pilipin malagi dapat wan taulag mani rokan magatel pagpeng serabukan susuot pada mo kusa ng siyang kawawa to matakan na utan wak siyang tanan niya speaker rapaduan me anane tupsaw and wasaw anane and tingting pasaw niya mo ni legislature kot kita makak file iral to dog BT kan pentek pasaw man film mesin ko dugdug rakak red tupsaw pentek pasaw
Pepatuan me ananit tayo ken miya pun parata wasa bukid dagak di pasar kamara bar pasar niya. Kita itu kamenalar po ilan takot ko. Wasa wo piti yang kag tatago pun kag sawasa apali wasang kito. Ari speaker yanan kasalitay rapukat po. Mintuan na ipin chalk. Tama ni emergency declaration. Kahit yung wasang kito may problem. I-emergency kayo kawan, so kawit ka dong kapitan. May patuan tiyara ta. Kung marakawit kap na mau, totoo po ko pampoy ta o paisyota ananan emergency declaration yung manyan sa ko. Ar imen nuwaw, pagi, isuro yung huto nga bed may kamelileme, kasompan, may apu. Aputan na siya manan, justification chorus may critical emergency declaration do, isuro we are not an issue. Pusong chorus legislature apali. Makaranta speaker ben patrol master kan memia here sel mawo. O kasarita itu kalutut. O kapung ke kawit memia sang committee saya dekat kapali. O taulat po declaration. Kailangan ng kamu speaker. Kailangan Senator Simon Maur, ang pones naman sa mga Florida. Kailangan speaker ay tungol wow sa balang patpatuta bang prong katukasang kaliwat. Ele masan pan report may nanay o sana mau wen bilkak sansal bang protein merel kubrang wen Pohnpei ma kapna apton bil katin dapat orang muya sabul ma robot nan wi sama-sama laro bil ira kasompal ira karwarwat sute ang patunan na tungal robot ari sang ni kara babuka dengan patuang yang tak kamu thailand kuting tu masan pan robot o sabul ma Chanceler makamagat dan rutungit masa na standing kami report silip kusilisak na banyal riesa kono. Karos mautung kamagato masa ni uang masa ni so kamagat paita terutungit masa na. Karos mautung standing kami report silip kusilisak na banyal riesa kono. Sang sa pagbatay kami moni masa ni uang masa ni so kamagat paita rok tayo sa pulman kita standing kam report silip kisilisak laban niya riesa kono. Masada report para sa pulman standing kam report aban po na si floor leader. Kailangan speaker ay tungol wow sa balang tutuwa. Speaker man sa korok burmawan niya, man sa korok promail tayo langgak. Rob sa pulmatay kalantar o katiyang banay itam ng paisak kuno, isak lumaw yung resolution kalantar. Riyaman. Sansal makamagat yung mayor o pagya miya utukan kamagito iman patuan talang katiyan po ng paisak lumaw yung resolution kalantar. Point of privilege, Mr. Speaker. Magupurain po na sa Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker. John Wow. Iwan ko kamagit na siyang floor leader. Iwan ko melon. Amen. Patuan, we had a motion and withdraw LR and go for the Paisek to all of the Risek Mono for Korean. Riyaman. Sansal makamagat yung mayor o sansal na resolution at Paisek tuwa laban niya riesa kono miya ututo karos mautung kamagito masa niya uwa masa niso kamagat paitar kami Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, ban in floor wrong floor leader. Floor leader Latoret. Kailangan speaker tungol wow sa balang tutuwa. Speaker man ngawang naiban patuyan ng kamagitay mangkapungaw chairman chayang ko. Speaker man patuyan nata kamagitay langgak putra legislator resolution number kapag paisok tuwa laban lang isok wano sa pulmatay kalantar ng rano. Riyaman. Chancellor may motion we are floor motion in place may paban. Kailangan speaker man patuan sa korok burmawan niya tayo langgak place legislator resolution number kapag paisok tuwa laban lang isok wano. Riyaman. Kailangan floor leader Chancellor may kamagat niya Romeo ututok silent place. LR number kapag paisok tuwa laban lang isok wano bangsa pulmatay resolution calendar. Pakoros Tambiya karyaman pen kamagito koros mautung kamagito masa ni uwa masa ni so kamagat paitar pagi paitar ayman patuan silent place LR number kapaisak tuwa laban niya riesa kono bangsa pulmatay
resolution calendar. Makoros place here, ay bampo na siya Chief Clerk. Legislature Resolution number P by Saktuala and Reissakwano, proposal for a resolution revoking constitutional emergency order number 20-26-01 for adoption. Pagkatiyan ang masin ba, ay bampo na siya Floor Leader, Latora. Di kailangan speaker tumalwaw sa balang ba't patuwa bang kung katuwat speaker man sa karok purmaon nyo. Yata ko magot tayo lang kakatiyang masa ni resolution number F2 tuwa lang na rin sa kuno. Kariyaman. Ang mga kamagot na mayor, koros mo itong kamagot masa ni Yay. Huwag, masa ni Cho. Pwede kamagot, pwede tayo bang katiyan ang masa na ba? Huwag may kupuruin po na siya mga Chairman Kern. Dangan may Mr. Speaker, pilaw bada sa mga kamatin mo ni. May laltiyang giyay sa karan wasa bal bangko puro mo yung bangko purakan koros. Kamutan pagpag te, kamutan resolution na po nampe opo pa sa tuwa lam niya sa kuno. Kaway tier legislature nintuwa met. And kadikisang panuwasang menen emergency order number riya sa kuno lam niya sa royo. Pwede section 2 and iralaw di sa silu kosanet year irakan mapit declaration of emergency bukan kabina tatawag maban uyaw po malon kubungan kak yang padyang tatawag o pil kosanet year bukan legislature na ansyo matatawag pan mokit o pwede ni Reyes Kasuan Mas and Reyes Kuno Kapnan Wayne Pohnpei kalau kita Pohnpei kadiar nan constitutional emergency intuan constitutional emergency order number Reyes Kuno le penyal seroeo ong mepidata ira karwaru pwegi apol ben wasan ti patro tagasi o pwede na emergency order wo bilyang aga kawait transfer at apple pen sa matal morning way pakon where you mananen the talk nakabinan kak tatok o pwede legislature kamelala na constitutional emergency order number riya sa kuno laban niya sa royo sira na ninduan ruwasin pa sa nung kasanet makasanet di irekan makakuya tele yang Pohnpei kat yang nan emergency na yang aki maramar and way pokon yang aki somau to kaper yang aki sini yang laut rarinsap tesongkan makin paduan natural disaster o may yang aki kaperan maun kira payu kasambalwat sudah mia nanira karwaru mia motel ang apol pen wasangki o po ki legislature kamelala manaman kan maka pinasabol man ki ninduan ruwasin kosanet melel tamatay Pohnpei code title 8 section E iratik opukariyaw makosanet makabinakak tatangki executive proclamation general policy statement directive bill executive decrees niya sa depan kalau kita constitutional emergency the emergency nintuan ruwasin pasan mami when kak soy kala kosanadakan na pali sa matal morning way o tataktikan nakaksera tapong naramas
the two process. Pohnpei Legislature non-session choror and reagitrasak wano session kariyasak tayo o uchud teninduan iralaw tayo silu section 2 iratudik silu and samatay pasan ng kosanet a constitutional emergency order number reagitrasak wano 11 answer what legislature patuan sangar katki sangar men nuunsak pagkamabukat man speaker legislature ninduan ka man naman dan resolution what patuan sangar menen executive order what executive emergency order what kasolalan constitutional emergency order number reagitrasak wano 11 ninduan tamasan resolution what pan manaman ninduan legislature pan kamanata resolution what welcome at my Mr. Speaker a copy manaman the certified copy and resolution what and pagkatariang kabinanawin Pohnpei son ko pong lapalap member and supplement cabinet Molen Waulilan Pohnpei President Navasam o Chief Executive and Local Government Kan and Pohnpei ay kawid what my Mr. Speaker may pato nan episode pagpag LR number of Pohnpei tuwa laban sa kuno kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman Carl po kawawit sa kapesan LR of Pohnpei tuwa laban sa kuno iyata masinabi pan po ni Senator Ned Kalanan ko may Speaker kaysa balay tungal sa karanwa kayo kapunggi tatongkan mawiyawiyar o kawawakan mamiyayar o niwa men patrawan pata pinin ko kusunet kaysa kayo o patrawan wiyata kamukit kitala rin ito maasan na pen resolution if kipasak to wala bunyari sa kuno o supplement sa kariyaman Chancellor mo kamukit mamiyayar kada rin ito maasan na pen LR of Pohnpei tuwa wala bunyari sa kuno Pergi miap karyaman pen kamagitwo ipaan po na siya. Akmagatin ko po Raymond patrawan ng resolution which makaitin Chorus sign resolution Senator Chorus sign resolution which hapalim maron sign resolution which ari imen patrawan dati pan kak sansal o imen bin patrawan chairman nanansyo may emergency declaration pan kunwiyawi Patrawan me kusunet mo itang kabinan tatong kumunin way ni soto kusunet epan mo itata ayumet mapu ang kakata sansal po ay kalangan ikar mo ineo kara be me legislature sutramen kalangan may Mr. Speaker ay yay mapung kalangan on sansal me irakan makum kasaleta be sansal iratayo ay sutra eleta emergency declaration and kakanwiyaw kalangan paros mautong tayo lang itong iti maasan na ben LR number of Pohnpei tuwaw laban sa kuno maasan ni Yay uwang maasan ni So kamagit po ita tayo itong iti yan maasan na ben LR number of Pohnpei tuwaw laban sa kuno huwag tayo bang katiyo na misus and Pope Koros mautong LR of Pohnpei tuwaw laban sa kuno kawatan din na palimaw
En Chansalem way, masapulmatay issues matok LR occupy sektual lebanya riesa kono usus riesa ke A o soto mauang panwot try kamen LR nambe occupy sektual lebanya riesa kono Pasular resolution ban resolution calendar ayman pronounces Privilege, my Mrs. floor Speaker. leader kamu Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa balbang ko promoyo pang puragan karos. Puwega uya bentatak. O tatak wo dia karwaru. Angkak epol dasang uya bentatak kan makin uya muren kamanaman dasang antuk suwat. O epol uang kabina nuwan matang karos. I sudah kasih kemewahan miya case nan malang gabung. Puwega tatak ko. I mo kayong kasambalan suwat. Tuksawa dan kaklelawang baan ko pura raanwat. Kalangan may Mr. Kalangan Chairman Carl o Honorable Senator Kan tototongkan ban kauna patatatok o Speaker ban patpato nanobis po na paliyo make sure resolution mo pagkatartalang kapinaran mo. O niyan sa water iman patawan masyo ko ng eukamakit and uyawi o standing committee report silup kisilisak labinyal reisa pono. Puan pilpay tayo talang wasakan may Chairman Kasaleta pasansal ng resolution. Railan bilyang tungalan kita sa pulman ki Captain Report Watch. Mabandalaan siya uyuwa hanggang ew kamagitan ng iyaw. The privilege, Speaker. Kami, floor leader. Kailangan Speaker tunggal wow sa balang kak patpaduta ban from bang from katuat Speaker pwede kawit masansal ay membatong yata yung kamagit nan ang siya may wat standing committee report silip kisilisak laban reso kuno bil kak pakatariyang option ka na o kanina yung department kan koros agency kan koros makunang report watang kaklet ay mat Speaker. Kaya man. Diyan sa lamaw kamagut na miyayar, paros mautong kamagito, masa ni Yay, uwag, masa ni Show, pwede kamagito pa ita, Speaker bang mulianti bumotwot o katarang talikan koros na sansal ng resolution abukipay sektuwa o labaniyar yay sa kuno, standing committee report, silup kisilisak, labaniyar yay sa kuno. Pilrangot. Point of privilege Speaker. Kamu, floor leader. Kailangan Speaker pwede may tunggal wow sa pahal Speaker pwede kawitin chairman chayang ko sang kawituin man patawang yata kamagat kailang kak kairala sa pulmatay kubur ko sa balin ranwot uprong sa bali na malwot ni subject to call. Kaya man. Masuk mauang ay banpo na siya, amone banpo na siya, miya pa kayo sa chairman kan? Kami, Senator. Kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal. Niya tatak yung kami din mo ni ban pato yung lalak-lak riyaw mo rin sa wasang rangot. Pero makakpatyangan ay kamilar matatak ka sa bal yun. Kailangan may Mr. Speaker. Kailangan Senator Carl, Pakay, sa Mamail Committee in Finance, Clock Riyaw, mo rin sa wasang rangot. Kangang uyaw-uyang. Honorable Senator Kan, Paros, Medal Committee in Finance and Patent Chairman. Kami, Senator Ned. Kalanan kami, Speaker. Itungal, ibang batuan siyang itungal privilege. Kaya siyang kapatrayang pakair, magam kubure. Privilege, ulianti sa pulma kamitian roson ma o puya sa pulma tungal ran mawan kapayo paya mau ong pinin ko sa net kaysa kayo kanina unsya ko ton Pohnpei pon ong nan week sarawik kasambal magdahil sa wasotay iya itungal privilege mo o pakair sa pulma kamitian roson ma ban uya lamalam may siyang niyet kalau isak o isak kayo are Diyan sa lamaw, Speaker. kamagit na Pakay sa Chairman ng Roson Mao. Pakay Committee in Roson Mao, kalau isak o isak kayo, sa session. Kami,
Chairman Perez. Salamat sa Speaker. Tingin ko, assignment yung magawa yung kami rangot. Katawa ko bahan sabta rangot. O makuna yung tukuran magawa yung members. Aban magawa. Kailangan ng Speaker o kailangan kami tukaros. Kailangan Chairman Perez. Ipadrawan, kumkubura Chairman Net, masuk session na pwede sudah padrawan maktai mana nana sa balban yet Chairman kan meban kawait speaker. Masuk committee in health panutan tu panakula kaisa. Kamu Chairman in R&D. Kailangan kami Honorable Speaker tinggal wabang kami wabang kurban terus. Honorable Speaker men sagar kita tabu mo committee in R&D kan pacoban murunje session dan conference 1 Rangkagan kaci kamu tahu ke senet mau gutroi sang floor leader kamu tahu ke senet mau pia pali wasa mochwol kan nanse kalangan Honorable Speaker. Mau essential mau pakai mana? Dia tu pakai essential sang Chairman tekan. Masalah pakai kemarin kubur pagi week Sharawi week in Easter I meant pagitar and one paron Perez and kak kuliah antai dia uya low belum pakai sawul matai uya kuburan ranwut pagi uya week Sharawi you Speaker, kung kumpura na Ludwig man pakair na nandiyon pakair. Vice Chairman Ludwig. semua Vice Chairman Ludwig man nang pakair na nandiyon pakair kung kumpura. nak kami Vice Chairman and Short Environment and Climate Relations. Floor kailangan speaker ito mga kapat-kapat. Imen Willianti Committee on Environment o Climate Relations Chairman Ardui o pakairin nag-charge committee dan openet muli sa awasan nangyari next week ang floor motion na sang senator sinina kailangan speaker. Kailangan essential may pakairo ang niyar o kangong uyawiyang member and Environment Climate Relation ito ang acting chairman ng pakair ki. Orin siya wasin niyar. Masalar pakair ay man pileo patrawan pagitar and one paron Perez and we are no with the sa umatay. We are kupur and ranwot week Sharawi and Easter. Kita kupureo. On Aiban patrawan William Child Aiban patrawan Ire yung na kawasan sa matay Ucharawon Anik sa balwi watak na Ucharawon yan siya machisis kadang kalupo wala kadang matani nakiyar Bawagi Bawan masano Agatin kapaitar kuburan sana o kanagalar ni paintar tiban haramas kops ina garda tok kanamana suwat yang kawono wat kare yang gedai ada isana tekla o abil mahadani yang pita Aramas met tutuyer, jodan anu buran tutu. Ikan anu talum. Ino kardak sahil, isabol magian semua on kapakat. Dan wek yang kauno sebatal kan, usono kamele abang kedeng bangki yang sahil kapakat. Omaing samat kot sobeti labalap, kot yeyas patapot. Maraman oroson. Kalanir pwede wik sarawat sabol mar tono to kugat il kotoralar sinan shukis. Wempil kapayata tongol kaula ong komi ong pupawat. Maing samat ko labalap. Kagadan mangi
nenet na pay warat na tinluan. Sa kabungki manamanan patanggan ton molakan takapakan nemian. Jakarta sa Ulmar patoti dekat yang ranwat joro commotion wiyaw. Kailangan ko maing samat ko labalap. Sa Ulmar manaman kakuyata armas sang puel. Kasalayang git na sure mebot kusito sa tamo. Sa Ulmar halu pon set kasalayang git sa Ulmar manaman nagkipe sa Ulmar kabe koros. Donar kaden masen te songkan koros ken peki yang sabon masen. Yar kaden masen yang ditranwat sanamau at tongal babai ranwat. Dengan wow an kong lain samat ko labalap pag poitagan na niye tanga ran kilal ranwat. Mamia at tongal sapung main samat ko labalap baron tadi iran gaden mangki yang ki yar gaden nauki ang sabul mar bukan kamarain asaban wa katang kamu tibatagan baban gaden wiya mapum o gaden kapoy te sabul mar no o mangki yang ki tibatagan koros kalangan labalap ni main samat ko labalap Wagi mayroong labalapot na waliantar intan man o intan magalagalan sa Maria o Jesus Christ. Magkaratiyer toon kalpuri riyagit sa malar ko. Karayang kit at huyayer pen samoron pen naman kit wagag sakaratapan kubrong. Kalangan labalapin ni irmaing samat po labalap po ito wanimot Aragatin bertang atang sambau ong aramas koros aban Korean kum. Kadanya yang git niat pan kulpesan sang wasaksit maing samat ko labalap pagit maluot. Kadan paragan kit nindamar manaman saraw. Kat mot kat kayang kit kelailan palwarat o bil palangani. Sengak iyang kamoy na nor motamotot wasan teiru sambaut lau sebilpan potong wasan meeting wat maraban gatin kuburai ki sebil mamaut kalangan labalap ni irmaing samat ko labalap imat ni oralap mga isabol marlat kupan suwar ulan dikit sansan wasa kasagarat year wasakan sure sansal sang ni tuhal sa koyak na poy-poy. Ganda tumaing samat ko, labalap. Iran ka rin kaikar. Korang at sungal tagtangkan, o ka rin sabon man kita. Ni mo rin at kaon o at son kumaon, son labalap ko mo Jesus Christ. Amen. Kalangan Juan Baron Perez, Monetary Bankair, ay dingol Ranmao, and Kabayo Kapolo, Honorable Senator Kan Koros, o Pohnpei Koros, o nan week, Sarawi, week and Easter ones. Kalangan ng Kubur Koros, o Koros mautung tayo ng kumaldisan ng Huyok Purwat, o sa balpa na subject to call, masa ni A, Uwang masa ni So, kamukit paitar, kalangan ng Honorable Senator Koros.